Kenorok jotono taiwai sa pelai no ani channel phai kaham hingke jotono phungbo kaham. Nah ini dia hingke जों tini kaisa nailenai romantic song emon je mane romantic song sanamna nathang hingke जों bahike ma sanamlainai abo haita hingke जों puila gan khnai na lainai mane oma haikeng tongo. Kenorok knawai namang khana omo naidi omo haike jorisi romantic gan जों sanamna nathang hingke hingke puilani je first level hingka ke जों beat ma sanamna naidi omo haike sanamna nibke जों ta ma kaine puilao kick nabai mani poro omo percussion tarpore omo percussion no bo kulidar 501 hingke hi hat nadi tarpore percussion claps nadi dn sino nadi tarpore hingke omo dolok hingke norok nadi boro jaga mannai keba norok sample pack tongkha norok sample pack nadi hingke jodi se sample pack kori hingke dolok norok oro omo jaga thang nadi snare percussion hingke tai extra omo rok khenai naidi norok dolok ni sound hai ke naitogoi manano hingke naidi omo je first ni omo intro ni je music tongmani obo omo haike phaio hingke omo ni sound naidi acoustic guitar omo haijat hampon omo mixing khlaijak ekhona hne ang khayo naigana omo mixing khaijak sudo effects simi rijak hingke bono mixing जों kisa khainani nidi EQ khai जों tamo khane low frequencies no cut khai rinai hingke जों omo solo khai khnadi hingke naidi thajing omo mixing khlaiya ko segang khorang biking tong naidi tabo ang omo effects off khlainai naidi naidi omo biking tongo hingke tabo omo EQ kaisa add khlaiba mani yagulo naidi omo ni sound bike phai tong naidi buse clarity phai kana norok headphone tong hangke headphone bai khanai nadi hingke norok sai mannai sound buji mannai hingke omo ke tamo tongmani जों nailenai omo hangke close grand piano hingke close grand piano no bo जों kisisa omo EQ add ma khlailenai hai hangke boni omo frequencies je tongmani abo omo khainai disturb khainai hingke जों taisa boni low frequencies no cut ma khlainai hingke angkana hane ma hino tarpore hingke oro tamo tongmani oro bo same to same acoustic guitar phono omo M ni naidi bar pick omo naidi omo hangke omo ta grand piano open grand jago omo hangke naidi omo ni frequencies bo kisa boto omo blue mid frequency piano rok ke mid frequency saini bagi bono middle ma to bonai oro jaga high cell khlaidi omo haike khaiye hingke yang ni omo high cell no tondi tonbai mani poro omo haike komeri ridi komeri bai mani poro low band no phaipidi haino hai hingke omo kisa omo frequency omo up khai ridi tarpore oro ni je tongman no omo haike khaiye omo haike tolao ke down khaidi frequencies down khabi mani poro omo haike tolai naidi tarpore and the sound should be solo always when you are mixing hingke naidi
जों taboro amono mixing khlailai mani solo khai tonijak hingke amoni low frequencies je tongmani bono tai kisa जों ma cut ma khainai amoni low frequencies जों cut khlaika tau khnanai hingke oro jaga mo bass tongmani bass to mo thik no tongo hingke mo string hingke sob somoi bo high frequencies hingke high frequencies jodi se hingke जों low frequencies no cut ma khainai hingke जों EQ adding khlailainai naidi omono haike khaika tarpore low cell lo tonidi hingke omo haike जों boni no sulo khai khana lainai hingke asuk jora omo tai omo naifidi or jaga tamo tongmani omo melody khana luffy omo hingke luffy hat hinjago omo nobo mix ma khlainai jong omo mid frequency jehetu mid frequencies jodi se tongkhangke जों boni sudu middle ni je frequencies tongmani bono no जों omo detect ma khlainai hingke naidi जों omo oroni je middle tongmani bono kisa mati sanai
Angkan norok jadi se kuno confusion jadi se tong angkan norok comment box so comment klai sai mano next tutorial ang norok nibagai emon je mane best klai tu bunan hne wansuk togo last time je kaise o bible hne khai mani abo ni sound quality hamlia tamni bagai ke screen recorder je tong mani aro jagawa ang omo sound no input to ni liya ke microphone sound no man bagai awas quality phailia kin norok omo no khana tong jaga no hne best klai ang omo kha khayo hingke norok no tini ni bagai asuk no jotono no hambai.